Hitno moramo nekome dojaviti. Samo kome? Koja je god nama. Hoćete reći da ste izgriženi i da vam nije ništa? Kako ništa, jebo ga ti, pogledaj me, rupa koja je mentaler. Da se čovjek trebao pretvoriti, već bi se pretvorio. Koji konac radite u četničkom selu? Na čemu ste vi? Nisam mislio da ću ovo ikada reći, ali hrvatski narod zaslužuje bolju junakinju! Sem Jana Zdovc, zapovednica antivirusnega tima. On je ugrižen, zašto ste ga pustili? What is a human bomb? It's the bomb that kills only people. 3. You're great. 2. You rock. Zora puca! Zora puca. Zora puca! Mama ti se puca. Ona je... Jebim ti mater! Sve šaraka je iskopana, u njoj naša tela biće... U njemu možda leži rješenje epidemije. Pa bol ti kurac, onak si Srbi. Zadnji put pitam je li ovo tvoj kćer. Ljudi, koji kurac mi se događa?